hangere rya Rwanda. Commissioner Mugumya nakwakira. We bari mnonga abaturikirize kandi abarutureba mazina mwagahurira Reverend Canon Dr. Duncan Mugumya urukurure by'emizano mu Uganda. Hati timu ya Uganda eizire omizano ya East Africa kandi eizire defending champion omwako gwahwire ekakoraje mnongo muri Arusha twatware bikopo byinji munonga gold 18 ahari abernina hata indi kugambira nabwe turiyo ntukoraje munonga omupira gwebjero gwaboje indi kugambira timu zina nizirebuka nkezuru kuza qualifyinga ku bantu burayo mpira gumwe kandi zona zebembire tebe yo kubanza ya kabiri nizo zuri yonzigendo mu semifinals necho nteka ngo zombi nzoza koraje nabwe cyo gold ya football twagirebire hariya kandi kutwazo mu athletics twashanga athletics nayo twakoraje byo kwirukanga Kenya iriyo netutwara no mucumanya ne tuchera kugenda netwana nayo munonga omuryebyo kuonka nitwe turukubi twasinga mwemizano nayo yasinga ndeisho ngo kutwaba twabagambeire kandi empakezi tugarikire twagera muna primaries ntugira ngo abana tubarete bakiro bato bakurakura nsenzano za primaries zitu ziriyo nuzikoraje munonga kandi nabwe twagaruka twagira ngo itekere tushohwizersia el president arije saninga nari tugambira ngo tushikire tugire mizano ya buri omwe wena nabwe cyo nabana bino burema ha mubiri gwabo inabana bino burema bwamesho nabo tubaresire kandi bakozere basingo mpira umuzano gubakweta roll ball ogunoba no gurekera notarukweza ogumana kugendera sound nayo turiyo ntukoraje munonga kandi tukuza kureba tushanga ngo hanuya ebitushangire kunuyo muri Rwanda huye shangire ngo abana amashomero ga siniya agamwe gine bishayi ebyina artificial turf yes commissioner hono ejo ni amna nkeje ukwemzaniriyo negendo mesho shemererwa kugira ngo Uganda iriyo nekoraje kandi kubite ninge chikopo cyayo aho cyakabera aho wakigambe kinankeje cya facilities ninga shebizaniro netureba ngo ntuzanda amashomero konka buri shomero ryine bizaniro birungi burumuzano gwo no buriyo no guzanwa twine programme ntwenda kusima government ya Uganda ahabwo kwagera munonge by'emizano eyindi kugambira hati kunuya tushangire ngo amashomero no shanga amashomero gine bishayi birungi kandi buzumazuma kono birungi konka nitwe turukube yindi kugambira ministry government ya Uganda kandi Ministry of Education and Sports yatiro programu amashomero agarukoza kuombekwa hata gu World Bank yo netwa sente agarukoza kuombekwa garumu plan tukozere plan yebishayi yo kukora sports facilities ninga eyibara akore mizano burisho merera benirza kuombe hati tutwachombeka za laboratories zonka na nebina byo kushomera muntu zako bantuombekaho na aho kuzanira nabwo cyo nitwe Uganda ntuzakuja kandi omanyangu Uganda already erione planning costing omwako gurukwija swimming pools turebera hani twe hate indugambira Uganda turiyo ntukora ujo twakore ya RIB omunosi ate twayohorize sente tesokore jaroiti tuhorize zinde sente mbare so nawe cyo mwena masiko garho minje munonga finally turiyo ntendera abo kuba turiyo mu bulletin turiyo mu makuru timu zindi za Rwanda za Kenya government niyo kuzifacilitatinga konkito Uganda burisho mero facilitatinga government ece kine ho nanke cyo mu food kunkubasa kubanza kutereza hoje government ya Uganda ne facilitating teams konka ito twine chiba kweta cost sharing kandi wazo mu history of education echo churumu teams za ezindi Kenya Rwanda eziri kukora full facilitation cyo tukusinjira akubitwe ntwikirizo mass sport kujangu hije abantu binji na wecho tukore cost sharing rero turete binji tubasinga we bare commissioner munonga we bare watama skogo ni commissioner naija kugaruza serena nwamanya mwe bare munongo kutureba mwe bare munonga Aloysius Byamukama tugumiza mu